Ka balang ublay Meghalaya Assam so menting West Giant Hill District ni kasngi de yok sok tilang go ka perthai waro kawi wo lekmen ya ka wall environment day de wa penman de thung din hai thau ka balang watip kam ka riat yeng care hai sakhilang WH Kasa District Librarian West Giant Hill District kam ukongsan karidar ngat HDO thalas kain CNR di blok kam kasembut kongsan ucibai langstang engineer NRMC yang keklam kiwaya khmat yang kechnong sok menting wa kiwi hagyalang wa pelai da Reverend WD Suting ne liang orlan ka ongu kathong yang kani kasngi to yo pen emburam yo blai kamjo ya karam aw khnang yo ne usa go werngam kilom ki pedeng ne bhai mentoy omdu ya kapateng kat ni tang bawat ya ki wahadin udi pertuk sembut wa het chnong dekan tu kursu ya ki pai ba wo e ki ikerchan ye wada bo ublai ha karam aw nei bha adap kedang ya hadu ne kasngi le to wa e ublai ha i ki ki wa ki den ki se kamju ka thaw wo rep uriangi ne liang uchi bai langstang engineer NRMC de ro ya kchnong so menting wa man go ko wi go da kre chitom bha open kre yaki kam ke community led landscape management project wahab hapo ke Meghalaya Basin Development Authority heyato itei ichna ithung din waki wiki benta dewa kentu le wo sumar upenne pensa ki yayi wa kani yung kre kam yung ki de iktiga heyato waki din de ongo wala da pam uwi hapthung salanwan chispa teli kesembut kongsan ke kong ridar ngat HDO thalas kain CNR di blok depan jor ke hajrongi MK mu penduk pendam yaki plastik ne bahak gani man go kedaw wa kro wakta ya karam aw ne bahak wane ki klemput de ki spa snem yu ye uyarap ya karam aw nang kong hi ong to usdang na semen de wadam no open MK yaki plastik open MK du chisin na du ki plastik thap tier ki khuri ki pliang jawa kiwi ne bahak na jrong wakta ke ya karam aw tak ile ye chait ikhia UWH Kasa akam ukong san ongo MKam uburam uyada ya karam aw ne bahawat ha ka Bible le kat kam ka Genesis da tho da klam chi ka chapang karam aw hi wa ublai da chnaw ya ka perthai na ka per Eden we bu uyo Adam wa ka im upai usumar ki ka da pen biang ubro i MKam yong ki we kam gi bru uman kenrat haro ki wo pai usumar ya karam aw hajrong gani ku yurim ongu wa kam gi bruto usnyaw thoi wa ublai de eu karam aw wa kerpang yo im uchong usa nto open jet pen praya ka hawaya ro wan ya ka balang ublai wa man go kanong muna wa bahaya kiwi kentu le wo pteng ule buram ya ka bairam aw man kasngi de wa sumar ya ki din wa de dep thung ne bah hakini kisngi de yo ye kella ka sun benen chawapalan wat ha ka jela yong i ka thawa pengat le damat ye chit wasnyaw ma kam te kalat upenduna ye chit to uthung chibun kiding dewa perkhat yaki patany wawan hadin kaya lang waro da chimbenta ki hewo thung yaki ding wada is ngaw bahada ka sok menting WNRMC kam walis patre winiliang ki khon ka balang da perchang haro ki yaki lat yada dewa ker yaki ni kiding wo ne pensa uthung yaki ni kiding to nei dawdon hi kamatip nei gisngi yo penhe pensa ye ke boy ke mariang hiju ipor le kat pelan ketemu i nagamta kalawe jong ki khon ki ti jong ka balang ke jong i tip i mendahe gini gideng wom ye udam klem dai wom ye gu sa renter mo dang thung dang dai hi dang he hi dang le ha ka tur kom ha ka jing ak praktis jong i hanong kendong man ki ha ka te gedur tangai we gini gere ki ye ki uro ko i dele i man hi ki nagamta ka wo pen emburomi yo blai hiju ipor le pen emburomi ke mariang yo ne yo sa yo ngam gideng ki lom ki pedeng hawa i kam gi nong chong wat ki wigiri ki wayo i wayo ye gani ka thaw ni oman ga ka thaw ko pho ko pen ko yusuk ko yotenan nga balang bulay so menting ni yapor wo chimbi ga jingit khle ha go sumar su khayari om tang gi thum de ro sumar su khayari haji to wo ga mariang ho man gi bru ko parha wo khlo wo pun jod ga mariang khlem go nong rim ni ba bulay de i kam ho ni gi hali la yo rep kilom kse la yo la gi jong yung rim la da e bulaya i ki lom gi wa pan sa i wo chong wo sa ta ga jingkan tu na nga kam wini gi nong chong chnong ko i ki wi fu bru o snaw tu yo chim ye ga jingit khle he jing im yong i yo kar chan lang i ye ga mariang da go ya rab yo bulai ka mo bulai te kar khu he jing im yong i ha gi liang waro he ta ngam yo okulam sibun tang de ni ki ten go gi e fu bulai fi waro bat e ngo na taw bulai wa e ga met ko chait ko nang ya nga hele wo yo em lang ma phi kini ka por
kamu ni nego sedang gugur chanu ikti diang timun hago ya cimbentai ni ke program. Hau pen MKM hok ye gani ke project ko da ai bentai ye gani ke chnong ko naga community led landscape management project ke basin kani ke wi to ga project ko wa jibun tali ki chnong ko da ai ne liang office kyong e ta something to ko wi ne ke chnong ko wa kre stom ha hai liang gani ga project ko da ai na do uthung den na do ki project construction project kam te ter jibun ki project kiwa da pha e gani ga chnong ta yo suk wa kani to ga chnong ko wi ne ko pen MKM hok kam tam hai go thung wo tap le ne hau charai ga dan ki prau kiwa da ai ne liang ga office kyong e ta khaju ga jak e kun rong kun tu kam tam yi nong chong chnong yong ga chnong le ne lungba yong gi prolog perjor ki wa up usnya ni por wa ne liang yong i office da ai re upen miet pen bawan chong hagi nong sumar le chong hagi nong chong chnong wan opai osuli ete ka office yong i AUP kat ni re gam riet wan to ki nong chong chnong go em ngati jing ba khle to ki nong chong chnong opai osuli yegi ni gi dan le ni ro ki project ku da ai ha chnong thau yong pi ta sao suk sao comment wa yo chim benta wa ni ga chnong nei kam ga wi ne ga chnong wa po district yong e West Jante Hills wa em kam hok skit ye ni wa ai untuk kam wo ben chui chnong man rap duna gi ni chnong lari compare ha ni ga chnong ta sakajak ai ko play ga VNRMC committee yong ga chnong something wa da kre stom go hado nei ga sngi wo pen MKM hok ye ga project yong e ta sakaju kajak yo luti ini dan war thungim tu yo luti he usan gi yo luti wa man he man san gi dar pami wi to thungi chi spa tre pami si tre thungi si spa tre kate to ko kubor u kwa ai chi nong chong chnong kam jo chi gi wa up usnyao nei gi sngi yubinga man klam hai ni man onga mut untuk dunga mut IQ klam hai ni kuntu ye pin rai ladam emi ka jing nyao na I na kan sem yong I wo kaman u sumari ka mariang nong me wo ye pen kala ho ka wi ni kilat mut ka government ka sarkar ka ye ka u yarap mut ban ni kini ki single use plastic lani u tax ko lani u hapsu khajna bun bi kam chi shalong em kini ki dukan nong kini ki dukan mo ki branded mo ki em shalong mo ki te ki dukan branded hai tem I plastic ki chumur te pi wan ki ma nong hap su pi ya ka plastic bag tam to da ka bag mo paper bag ma ong ki da ka ni ka munakot hap su pi hap san tengka lani em ki chpau tengka gorap kian kam terkom tam to di plastic hap su pi gitu gi munakot nong hai por yang I le wat chenong kandong le ka ni yo pi man thit pi pnyang le mem de wara jok na yung de em di ki jok ready made ki pnyang nong wo chi arspa gram wo chi sanspa lani wo chi litar de em mencua tengah kemudian menong ke bedi lai tit penyang dan hapra do tu kulong nong kulong karu em kulong horlicks lani kulong sos ya lai tit ke penyang nong untuk di plastik dem le tata mana ong lai tit chini lai tit moida le de ki kot songgi de kita mut ki sustainable kini ki mut ki wo pene pensai kamariang ho I yang I ka sarkar ule na dong chedong ka sarkar ba yang I rela de IJ no cumurut example kam ka sok menting kam kani ke area PMB kami mo dapat benar gi nalia yang kabalang wa em kabalang kani ka thau ko wa he kate la da pi mot nong chok chnong yang kabalang YPU replicate lani YPU pen wandur hakate ko kam man ka maul nong ka cleaners village hakajo ka por mot kat iwa dai bam pi ini the mot dai pi ka bam ini mot use pi dikini ka sustainable resources mo kam usong kwai thit kwai chi phau tengka kan ka tu plastic chi de bam kwai chi de tun kwai dap e gi lok pa khot na jrong kari no di la di mon di ki ken jas la met ora usong kumai kita le attract ko ye ki turis kini woro ko perthai ka kwa ko wan jngo kami kita ki chnong kiwa mem ki plastic de hadu kan nim pu em kita ka chnong mo hapo kani sla perthai ko wa man totally man sustainable la ni ku pen MKM de kini ki wa u yarap ye kamariang ma u sai so cocok kamariang de kita mut ki ong baik kita mut ki
solution ki wa yeu e pi Kibru to snau tuai wata ublai de eu I kani ka perthai kani ka mariang ka wa kerpang ne menta yo imi usa ai heni bat kamju le wa I ubru ne bru to mani kita kinong sumar ya ka mariang to open jot ika ma ta ngana kaliang ayo nga kubli kerpang ya ka balang le kamtam wa MP kam kani ka jing temu wa open ne bensa ya ka mariang ma kubli cipun ni pi ka balang ublai yang kasok menting church ini. Kuman gawi kenuksa kawa miat bah. Kamtam dem bikini katau kawa ci spa supaundru akar. Dasdang bikini ke dincempau tung. Dan rei emto wa urake bika kawal environment do ne kasngi. Environment day should be every day. Mendap tung bikini din ki kenru yang kabalang kirang ba yang kabalang sumaraki. Yoman ki jing mentoy ki yong pi. Dayu pikat ni hagini kisngi ke jing chit ko de cherkai tamam tamo war hi ni ki thagu man ki pengat ka jwai ka shishalong am ye cha de no ile woto ong ka global warming to ile ong kini ki greenhouses woto na ki tedam keri ki tedam kini ki kharkhana man deman kata ka greenhouse kam ka blanket ko depan pa ya ka asun layer te ite daw kami yo kenang yo penduna yang ni jingcit yang ni ka global warming ko angki yang jingcit yang ni ka pertai to MK mu ting nang tung cucuk kidin kam wo ong engineer ne le de pomi udin to MK ma to MK utung cispa teteli but keman kajing keman kam tam i go pai wo to kajing sedang protect ya kani environment sedang kana kebalang goman ko wi kanuksa ko miat ko bahatam o toile ublai de kerpang ya kini ka perthai yo im yo sai to penjot ika if tan ka jingim yong bru kat wan sengiau im hini perthai ha perkadi o to ile wo ong ka sustainable environment to perkadi ne ba ka lawe yang ki kon ki tigi yong I le de pai ni ki khot ka bible na du ka Genesis na du ke kitab Sam wat usim David hawa to ya kitab Sam le de pure fikir khot le de wat benia bu champi berbor uto u maya bhai ke environment le de pai wat u Jeremiah la u de mahamu wam to u penjot pen prai ya ni kemariang le de pai wat yo nong penim yang u Jesus Christ to ubru u maya bhai ke environment le de kemo pi u walai dua berbor lai dua hewan apa keper get samane ile lai dua itu uto ka tau ko em gisentu ke keper ko miat wa ketua penyuh I wato Jesus also he is an environmentalist ko wa to uta wa maya ya kamariang ta khamtam I ki kon Kristen to euman ki kinuksa ki wa bha ya ki wituan asdang ini na po balang gayong I na po balang Church of God na so menting wato ko wi ki chikri balai to ketok ko I to open ne bensai but open me di ya kani ka environment ne kani ka mariang am to du ni bha ngin ri na beta patin la ki kon ni bha ki kon ki ti ki yong I ban na kaliang kani ka plastic ka mo ong pi woto ko si bha kani ka plastic woto ila wong gi wosin woto ila ka plastic bampor ka sanspa adun ruspa snem uput ko te kamu ada betai ke madam rengat ne ki solution kamon uile te upercangi hello mat ha ki yung I ma yo percangi udah penduna ni plastik hai tau mendelayau te yo rai da kamuna ne penem kami kamu uang de islalamet kalau ada lai bichinong po GUP Titinga mandara lai go tiong ni kwa bau po henong po yo bam tu kwai le o to yusuk palat ya tu kai ya tu kom song kwai ke do slalamet ma te yele hayung hasam la bat kham tam hikai kon ti yong pile ma ne bha yo u penduna kan ni penem kam ya plastik